Tunita kina chemical bond to kisay hindi nga chemical bond de chichang ina banggen na yam ichile atom atuam tuam anakan khom tu ai kele anahip khom tu gen na ahi a force that holds atoms together mo chemical bond de chichang ina atom tuam tuam te anaman khom tu wai atha gen na ahi bangjaka atoms tuam tuam te kihip to hiam ichi changina why do atoms bond a kihip to na ja ko to achieve a stable electronic configuration a stable thi na dingwa a kihip to poi mo why changina na teacher kenon hil khata ding kaging ta adya kina 9 to 10 te abam atom khat pe na electronic configuration na nei theu chu bang hiam e chile to why cha a why cha a cha pai to je lebe wo che ile ya a stable na dingwa a ta poi mo pe no kha octet rule chi hi why kana the du why ja kina apon no nung pe na kha electron gya ta nei the na dingwa atoms gain that means atom alag beu hiam atom lose apa ihya tu hiam and share electrons akipiak to hiam tungto na electron gya ta nei nau kha octet rule ki chi hi mo aba na yan dinga ionic bond le covalent bond ay sakna ding na salt chi chu bang chi bang apiang hiya mi chi le sodium kha cation na hiya cation ni chi te bang hiya chi le hi che bang plus sign nei te mo amao kha bang ja ka hi plus sign ki ko hiya chi le hi plus sign nei tin kha electron pe khe thi chi nai ve ho chei le a dono ra pang ding en chin chlorine electron va hom di chi nai ve wai changna helak tenga chlorine ina minus sign neu chak chawane ya hichi bangte kha anion anion na kichia bangchi na hiya mi chile electron poimo be chi nai ve wai jakina plus om changa electron na pai hiat poimo minus om changa kha electron alag be poimo chi nai na chiam te leuchin huchi banga hiain stable theina dia khada pya khiat poimo ai changa hei penina pya khiat penana lak changa kha NaCl on piangin hoi kha stable mo covalent bond yon chi changina tekena den water H2O chi bang hydrogen na kha 1 na hiya oxygen na kha 6 save hoi jakani poimo line heitigil khattuak apiak changwa kha oxygen na gyatan pha huche hi kongkoma hydrogen le khat chaw stable thelo i jaka kha oxygen apat khatalak changwa kha stable huche banga ki piak to anate ai aum changa covalent ke chin himale khatin pe ki klo huchi te kha ionic ke chi hi hoi jaka ionic le covalent kha the hindi ge ding ionic le covalent bang chi banga the hian thei dinga hiya chi a property te a the hian thei na ding te yen dinga ama sa penina ionic compound ki chi te kha metal le non metal ki het to adingu hi himale covalent compound hai chang kha non metal to ki het to adingu hi to bana ionic compound hai chana khatin electron apia a himale covalent compound hai changina akipet to wa hi to bana ionic compound chi te room temperature solid state which is amzia to akhalina umwa himale covalent te kha akhalam the solid state or liquid state atuya the or gas ahu aleum the hi to bana ionic compound chi te kha tuilaka akidi amang thewa that means dissolve in water ile covalent compound chi te tuilaka akidi amang the lo hi mo to bana ionic compound chi ten kha amau satunga electric hiam heat hiam pai sak thewa himale covalent compound ten kha heat pai sak thelo hi ya en leo chini thei siam din ka ging ta sodium in kha electron khat awala ne ya hiai pen hiai ta na kha stable evema hilele stable thelo na bangya mi chile hiai nunga a ring khan nei sonen wai pena kha hiai na omeive hoi jaka hiai lakloi changa kha stable thelo hiai pena pia khiat changa kha chlorine bang jaka stable thelo hiam chile khat ni thum li nga gok sagi nei
giata nei chang stable thei panai ja ka hi pen kha aman la thein huchi banga ani ni wa stable tok tok himal hen le chen hydrogen kha 1 chau nei hen le 1 nei stable thei na dia kha 2 ani ngai ve mo he le 2 ani ngai bang ja kya me chile electronic configuration igel chang cha igel pe ma chang kha 2 8 ki chi hoi ja ka hydrogen kha stable na dia kha 1 poi mo lai hoi ja ka khat tok tok ki piak to chang wa kha stable to ko huchi bang ki piak to naum te kha covalent bond ki chi a hi water molecule bang chi banga hong ki bol khia yam chi endinga denana again hina H plus ai chang ha cation chi na hiya H plus om zia tak tu adonora pang the ape hetu pang the mo to bana hiya ya minus om chang ina a receiver apang di ala tu apang di chi nai ve tuna enle hang hydrogen kha electron ni nein e electron ni poimoin himale ama kha khat chau ani isaw mi ve oxygen in giat poimoin himale ani isa guk chawang wai chana hydrogen kha ni poimoin himale ani isa khat chawang hu chei chang kha hiai gu ka phagna dia kha hiya ya pen khat la in khat la in chin hiya ya pen le khaton lak changa kha atotala giaton phata to bana hiya in khat chaw ne hi jaka stable thina dia hiya ya khat line helamin le hiya khat lak changa kha avekwa hydrogen stable na dian apoimo ni nei helamin le ni ana nei hocha heitia khat tuak tuak a contribute teu kha oxygen avekaon kai khom changa kha giat nein huchi banga stable theu a hi ammonia chi chi NH3 bangche banga hong piang khe the hiam chi en non dinga ammonia chi kha nitrogen khat le hydrogen thum aki riak khom tung to na piang khia hiya nitrogen in chi kha valence electron nga aneya wai ja ka kha thum poimo lai ve aja kha octet rula kha valence electron gi ta neu ngai male ho jaile nitrogen in kha 5 valence electron nein thum poimo lai wai ja ka he nitrogen kha he ya ki pata khat la he ya ki pata khat la he ya ki pata khatala changa kha apoimo za thum buching sak zawin giat phatai ve to bana hiai pen stable nailo ijaka kha hiya ya pata khat aman line heli stable nailo ijaka nitrogen apata khat line heli stable nailo ijaka kha nitrogen apat khaton lak changa hiain kha tu neita hiaile tu neita hiaile tu neita wai jaka stable veku huchi banga kha NH3 piang khia NaCl bangchi banga ki bol khia hiam chi non ding ha NaCl chi sodium chloride hiya min danga leng table salt china ke aki genzela tulaya ichinik nik tiu ahi sodium hi le hiya ya khatane cha cha penin stable sak thailo hoi jaka hiai pen pai henge nge le stable ti mo ale lam taka chlorine in kha aponung pen penasagi chau nein chin pai sagi chaw nei pen kha giatom le stable dinga ijaka kha hiai pen ama a apa hiat ade lo pen kha chlorine in analak changa hiai pena aponunga giatom tain stable hiai pena le aponung pen pena kha giat phatain ani ni was stable huchi banga kha NaCl long piang hite mo enein khathomin himale chlorine in analine peki klo huchi bangte bangbon hiding hiam chile ionic bond hidi chinai ve hetigele dative bond ti chi changina electron a stable theina dingwa ape hetu a atoma ki batle chinai ve te khena dina hian leuchen hydrogen kha electronic configuration 1 hi mo hiale 1 ve a stable na dingwa bangale poimo 2 ve hoi jaka hiain khata hop ngai hei pen le khata hop ngai hu che chang kha hiain ni nei hiain le ni nei hu che banga ape hetu hydrogen tuak tuak element atom ki bang a hi changa kha dative bond ki chi hi chi kha namang hi lo diu a hi